Sashi sempat kuble pi baro ki badang yai pej ya katup kubor jong umau por. Haba ngini ya chaprang bat ki kubor, to mentang ngini pej ya ki mat ki bakongsan jong ki kubor kumne. Haka ju kalama mi ikisan seng bahalang, bandawa kentip kerdan civil subdivision ya kamosen ram CNRD block. Dala dehi hiar ubasan bor bansam kun senyang hamosen ram badangar, penbena bon samru sedaki belang bat kisiar. Ailat beng yanga hawar jar arpulai, ki jingkerku kin satuj hakanega distrik ong ubak perstun. Ka kenhun kiseng bahalang jong kamosen ram CNRD block kabakan thup ya kisan teli kiseng bahalang kata ka KSU, HANM, FKJGP, HYC berka HUAM haka sengi baar kela penlong biang ya kajialang ban penki imbiang sasisin ya kamat jing dawa baka serkar kan kentiuno ya kamosen ram CNRD block syaka civil subdivision haka baya kajialang lapan long hamosen ram kabadai ru kesengi yau haka nega sengi laidan lang nadu kinoyalam bahakmat jong kisan teli kiseng bahalang haka baki lapan sawa baka jing dawa kadai ban urlong berki mahamru baki kertong kiban aireng haka election arajar arpulai bakim dai ban kabu halor kanega mat jing dawa. Kilapan sengeuru beladaga serkar company idak AA halor ketiga mat kum kakan hun kiseng bahalang kin sami ban lechong hakmat sekretariat ban pen pausyai bagi trang shisha ban penyo eka civil subdivision hadin belakut ke jingalang layo ru ban penlong eka signature campaign haka banadu kinoyalam seng bahalang kipaj ba lembar ki khanak school kilai shim benta. Ontang di kena school mereka baru dapat tak. Bagi badan nak ni rensan ro kini simpan. Hon sembalang iwan hagajuk kalama iklam dakeng ya kano kalama bat iklam jer kerteng ru hagano kono ko kerteng hare kam nam ta benteli nak ta bangin ik ya kilama kejungi nam ta ki dauba ki dausan jong gadong berkathan kejungi ngilong baik ngklep ya kamala de gin perkhat chua ya teroi kepar jong gadong berkathan de na kata kadau iklambong bakade kalama jo KSU iklambong bakade kalama jo kahan iklambong bakade kalama jo FKGP HYC hare ngiong bakade kalama jo kuno ni misam balang hapo jo kasi mosram si di blok ter niat bakade hakawai pol tarik jong prai juai hakapor bakal lockdown barang kerang perking ba ya perlu ni kijilang kebahe bahang hante hakapa sang kasi dongnem ya kepala isim bentaru dak kinong nikmat kiri orang ba jang gedong kathan na ki political party beper kun pru ya umle UMDC bagi wiru kiri orang ba ki belum kiri orang ba jang gedong berkathan bujuni badai hak kata meeting ni kabang ngarai orang ba banong bai bagade ka isu jang ka civil subdivision kanun deso ka isu jang no hare ka dai ka isu jang ki pai ba dai na kata ngonon bakun ka seng kung ganun ni sembalang hero kakubor kabasay sa pili pa iba kumbang ilayat na kupor nadu kidong bordar nadu dangar hak maudon lauba sa sumper bat menta dari kesin kebasan kebakum kahur kakunhun niyo pagpulong di jelang ban pensay pa iba halo kadingdon kam ya kadingdon kam jong kamol senram ban ketium siya ka civil subdivision kabapura kandiak na lampang rupuar laseng bala penlong ya la pelong ya mau senam sing di blok lengkap dengan kan markin sadon kinoker ki hamsedin ki bangsa batai kamba kai kepa pelong ya ke serkar bahadu kini kisi kama pengkentiu kerdan ya ke mau senam sing di blok keberi ko wilit ya ki blok barim tam apo jong kadang berkatan di juni yo lesi ko ki hat ki bret lada pimpip tutip bahasa bangka ya kami kelia la khashwa ya kamu senam sing di blok Nagadagadaw Nagaliang jong kikunun jong kisang balang Lomday pang isyong tak Tang hagijing pulong ya kimiting Nilal debi kenduru ya kimilisar Nilai ya kenduru Wadi kinumbi ikmat Naki konsumsi Memarjan kibati Bat hamtam ru Nilai ya kenduru Wadi ya speaker jong kejala kejungi Om tang kata Nilai ya kenduru Ya deputy chief minister Bat nilai ya kenduru chief minister Siri konrak tangma Haka kendai sirik jong penai September Arajar arpuwei Nagam tamun persiaw ya kini kimat ikini kijura kebaka dong berkathay kijungi kedon kam dang kini kikendiak penai kedon dep ban bu appointment ban lek ya kendu UCM ban kimain tiang halor jung dari rejuk kono rim
Hari hadim bingleyo aku confirmation ke bangong ke khandru tadi lapan sange no nyimtip na ke gadau. Hari tang kowe ke mesej ke besai ba genong ba. Wanu mile kai namar kapor sisin baki swading kimki khamdadon clear kita kiru habadon clear. Nagayang juga kemuni pro kowe nyinong bat nganong buntin kinokren ki basadin kinang sapatai khamhai ki jinon kam kujungi bat ngan supukan mau kendiak tak ya kaya kaji ya karoi par pada dan beri hopok jone kador bertang di sini ladang ini jor bakasem sas ke ba ahjar khakwe mengkala dangin pek haus nem ahjar puar kamau suram konsensi brokwe nimkran tangi kamau suram konsensi ruikum karani kor kibara masnda jini ngarangi kendeng kamau suram konsensi haduk mentangi kot cakan nyopo jarmut ke usun sinong jo kador katai balik ke kadau kaya pak kejingnya kepada kalian ke sorkar kadang buteng nak kapenta ban kentiu kerdan ya kamu senram siapa di blok saya kamu senram sibel subdivision Tulupura nidang yui hakin di kindiak si kejing keren jong chief minister buram ngenong bat minum ngoknya ya kata handreng ngenong lala ke sorkar kamu pun pernah ya kino di sibel subdivision balada kamu pun kiu kerdan kino di siar blok kamu senram kadai belum ke penukong maka kadai hok kamu senram kumbala putak naduk di senam kak kendai spa ngerupuan Senang, lese ke jindu ke jongi, ya kasihan blok jindu ke jongi, ya sipil solution, lese ke ne ke dopa, ngapuk ke cingkeli kemat jong pi ke pajba nong senang hak ne ke dopa jong ni, lese ke ne ke dopa, kapangi bakla kong kinong kesan, lare kinong cik, ya kita ki political party, panong kinong tawa ya teng assembly, yo lese ke bangi mengijit, kimdan hak rolling, lene hak saja ke government, dena tak tahu. Ngapen siam, ngakot ngawer pergi pajba nang senang, jong kamau senam konstitusi. Yang lagi besar, balar tunda ini penjo, yang nong mikmat, ubadan hak rolling, lengba jurus nem arjar fly. Di pajba nang senang, kong kekenhon, midabro dah kacing siau leran, habang yetai, kaju. Lada ka sorkar kadang sisa ka jing ikli lada kadang sisa ka jing i igai nak menta kadang katan jong ka mau sulam ngadu no ngade ngado ya ka civil solution namar kan le wei habang ken ka population lada ka wei ka blok ka bal bontam hapo jong le ka jelam ka ya ka jongi kipat ba nang senang ngayang ne ka mensim da ka jing sinyau kuman habang paipat halak jong kenhon lese kene kedai kakenti ke batmai kakenti ke ban pritak nani sakmat kum kikinhon idon hakawai ke syatri hapo jong si an blok jong mau sulam konstitusi kam somai hangi tangkum kikinhon ban penyo ada ban timan ya kasih division lemda mapi ki paipa nong senang jong kadang kasan lembar mapi ki paipa jong sedang jong kini ke bring jong trip badan hane ke mau solusi berkerpang nak pentai jong pergi clean nong sencar kirang pas dong kinuri kemat ki MLA ke MDC nak kalian jungi ke pekenhon ngira kot sobai nadu ki MLA ki MDC ki political leader baper banyak dong ringkan lepani ban ayah ke jengkel siang kali kasih nak kamta ke dapat berdiman ya ke civil solution kamu susi kalau mbak bunsin kinong senang jungi kumba kimpatiaw kita civil subdivision lalu dong kini kena sekolah se kami kerja kami meeting kami jungi pemerintah yang mereka tahu aja jing play ke parpang kini kena sekolah kihapan ni barat tap lagi kelas suki bani semata bagi hakan ngisi pemerintah dan mereka tahu ikut aware dong kini orang senang ini orang hima nadu di ruang bak sama dong matai bagi jaga por bagi nilai penyakit asyik teriak ni tepat kepi bapini benong kipakroy berkamkan yang kepor kesini kepi banyak dalang bagi kenapa keserkar kenui yang kejang lu tepi kipaita lalang ini tamangi manu benong ni lese keserkar kan ong ba kikuak tan sengmalang kikuak tan kiran ba dan kirurang ba ada benong thai kipat ba kikiran kuat yang kata kasih sudah bisa nakababuram bon kibreu andaladai ke tukapor kilung kisang bansim kebu ya kisu ke bebun di paiba kisang mempenungkam bekla ya kakatang di paiba nama panggil di paiba nya pandai kunta nya
kena ya katai nya kena ya kene Hendrai ngamun betong hak ni puan de ka burung kidu babut basyuk ka bui pi pai ba ken mau de benong besar ni su benong tapi ni su ka por dong de suk hak siam prapo sepok mentua Hendrai kena lagi ke sungsai ke sungsayan teknologi hak bakren mga pihak beli ilut tang de minit bagi kentah hak bakren badalas ni boleh paham menu pihak beli tang de minit bagi kentah pasuan kijing tip ke pihak penyewa lembah kena ke cuk meja mentah nak kata-kata mendesu bancak pendik mendesu bancak dalam baklah keblok kejingdawai keblok kasukut hasui namar ngangam kuah banyak keren hanya madan hasui itu kami kekam action itu kekam kebatai kamjam banyak ketim ladang sikota lagi keren lenai hayo hati ni keren ke mereka kekam kepada yakin kepada kepada dewan le badi sim dia action dan namar kata orang ini kalau dia kepor pada ini pak bad hal kini kisi tang hal kini kisi nawale kini kendo yo siam chief minister nrei wong sorry mentarfi namaru hapan dek siapa adali bada keju kepor nawale kini abu appointment yo deputy chief minister ba presiden desong wong up tinggal leno so political department uba tingdo kele keren apa ka berita ka dia kini ke civil protection mau kini ke rim nak perintang yo nak kuat ke abuse kamot ke cimbut nak kadang di disi nak lengjong video nak kadang di babun di pentah kam dei busuk bosong menjono kumne di mam dei ke sarkar kenapa screen kenapa budin ngaru kam dei beciom tai ngalong yo kulang mentala lai kena semua wara tu kam rendam nan sale mengayat betul kam ndon kam senya ya noreno namar ke jinsena ekiwe gelong klena tang jawab obam randor bar sampai ngau beri pedai kekam action lada kiwe gila belengin lah bukan ni ublay lai kasapa telan bagi kumne kumengilang ong gile seperti yang penpa om penjok lada kiwe gila belengin lah ngade ubreu pipinai ubreu bukan kali utai lah ngaru de mana tadi challenge dan nama kata orang kejai beliau kejai beliau jongi orang kejai beliau berdiri beliau abang ia kelan saurang jongi ke India jongi abang ia baru kipaiden siaga ni kari kasih janja jongi nama kenmau udon weu rangba kapten army wong Chandra Chandbos wong lada pikwa ya akor berkerburam bagi kitorbar di batun rayo go to Kashmir then you will find the real democracy but in ya akor berkeburam hidup lor pengikir do tangga baik kali ingin habiat sakabai bam teng di officer gindon pa office kapade bane ban punjab si kenta haban sami dia ka apo ki hotel namar baki nani tu ye pi ke sarkar jilai kinong trek ke apo ke sarkar jila kim ju buram ye kapor bon ba di break mari poi ase ke yet chut gibnya tal sik tapodan bani kran nimlong pinlek pelati ka to kapor ola de tipin time de kapor bamja tikine ke ibu jinga ini tain nong gendong ni terbi te namar im hakane ka perthai ke bam taklong im ha ke jinga la lam ke jinga la im no poi ke katong te namar kata ipi you don't come kunno badyo ye ke civil service ngalong you don't come ye ke ting ladangnya telang dan dia ayu ipi umdon mau hilang permadan ya ulum lalu bodo udah yang dia for dari for parliament wong we want ILP we want this we want that ke sarkar India ke hapan madam abdam khosiu kneel down akamat yung detection dalam ini yang seperti action ini pertama surat action yang ipi dia ini dah kekam ke batai kamjam mereka tim bon kita sebut tuloi tang bandra skong ni lebih bengale kata ngilale kata kaput tuloi kamdo ni metoi ndre put tuloi onda piladak ye kekam snaya kayen peniang ye ka pai ba kim sakhi ye phi bagai yu phi la layen
Bo ke tinggal pak khmat ka sorkar. Baka sorkar sisa. Baka nyo ni senailan dia ka nek blok. Sia di blok ka jongi ban upgrade lo sa ka civil subdivision Mountain Ram. Namari so thok ba kapor kala silam ha. Bagila ang not na kapor sa kapor. Bagin yo no la ka jong ka civil subdivision. Henry ka sorkar hadu kat manta. Kampatla ban upgrade ka nek blok ka jongi. Ni pong ka tinggal pak ya kata nakaliang jong kinong yalam ya ka sorkar NDA manta. Nadu chief minister bat ki jong bot ki jong I baro ha ka tim ka jong ki cabinet minister bakumta ba kian soma ban siem ya ka ne ka resolution ka ba iyo ban pau ha ka ne ka puan ba kum ki pat ba hi kinong jong ka Mountain Ram si adi block si baro nila angnot ba nila khang pala ba yang penting kerdano ya kena ke blok ke Indonesia ke civil subdivision. Since 2014, our country has been plagued by divisive forces. TMC is in Meghalaya with the mission to empower the people, uphold the ethnic cultures and traditions, celebrate the sacred land. To oust the proxy BJP government from Meghalaya, be the change, support TMC by calling on 96877 96877. Pum Shibanta ban kentiu ya kayo kakot kipajba ka sarkar jala lembaga tenat animal husbandry and veterinary kelapeteng bansam daki kunsnyang syakilong ying kibaduk hakisnong nong kendong lembaga skim rural bagyat pigari skim jongka national livestock mission lembaga tega juga skim uba sanbor sulai MLA ka Bharatiya Janata Party ubaderu menteri bdp ya ketika tenat hagas ngibaar ulai harhi dalade hamosan ram badhadangar bansa miki kunsnyang syakilong ying kibaduk hakate ke jingalang sam kunsnyang laidan langru UMLA kathai nyuba Himalaya Syampliang kum usembut kongsan Dr. Manju Natha ubreu sekretari UGHP Raju ubreu principal sekretari ki officer jong katanat and veterinary ram asnong kamosan ram ki rirang ba long kemilong pa bagi samla analar ke jingsam miki kunsnyang shan onsa samru iki belang bari kisyar syakilong ying kibaduk Kenang bakin yuk kijing mentoy nakamta menkersyan dalade yalade uba Syampliang habakran kum usembut kongsan ulaong baka kamri jingri kamde banlong tangkum kakam ban supenda berukom Henry ula kentui kipajba baki day ban IT lut dakamen sim kenang bakan long ke jingkarku barkan tiuru ya kayo kakot perkat ni dikasih dari tiagaro bakimi dari beliau ilong bakal bermabasnya nilai nama ba ki pa dumiti pasuko ki jab ki babuan na dorasnya ngawar kita ba kat le bilang dadah putra mle ko ngihasot yayo elasi kan sadang suruh lagi sama pi nang ne se kun ni dikun blank dobi saya ada ju information ada ju ski nang tu bisa salam suruh pi saya disiar ko pinri isiar lokal begitu kumpulan mudah biapa berbroiler dari dunia ini yang dicuri langsung ulai om dari bah himas yang berkelan ini yang dikun dikun siang kopi rahsia kini dikinin kembali ni yang kumjireo kerasnya dari terkeran kini kumjiri tapi merak begitu kini siang bagi ini perusahaannya ini bahkan air di dalam kanya departemen ika arsian righteousness kemudian dalam sebuah jadi alatan karena ketika bersama lagi di Sumargo yaki PCR disnyang habro ko dari India unaran roboti Ukraina sabzon romi uwan na rin baduk uyati ngarang desa baduk pa harut jongkaran mitra banyak karal mo cai usung tu yang ditar yang sah yang ditar jong baduk bahu yang di wan le baduk deh hadir sokar jong Narendra Modi dari kita video nama ba usung tu yang sah yang ditar wan ra ita skim ba pero nyarap yepi nadu kami kini nadu karap kalian Bonditiu yapi baru kosok kersan yapi baru kosok kampang barang kedok. Ngaru ngawan ngaru ni baru
kumunaran Ramoni ngadi sana liyong bagini harus surah jamaah dapat Islam itu hak ibadah kumibasan yang ikut hak yang rumpun betul boleh itu dengan itu lebih bapiri bahaya gini bapiri yang besar punya kalau betul itu kasong hati kumno bilang bang kejika dia sifat tu nak koi murasin kemudian yang kalau merubah tu lalu kini hadar sahaja lalu sahaja kasong hati kejista kejik lalu dibeli bapiri bisa lagi ada ni katam batu jawaban simbenta panpriang ya di kunsiang kaba lawan rakerpang daga jingpreistong jong i minister badan buram ba sanbor sulai i priang subhaya ti barok kirangba tilong kini ikun samla kiberawan adu akan dikatakan adu sau sempel adu hangti hahat modern bat sibet hagi porlai biji niyo balik dan perdat ya kan ini ju kerkom hangti hadangar ya ki perlo ki basa ada kain border nakwa ban pertip akan lebih ba kani katam nakasi kadai kaburam kabadai balik si Baksan Bol Sulai ibalong Minister Badan Buram jauh ka AHNBT Department bakaladang gue kasi ba ina phone nga yung bang adon ka man ikendo ifi ban hangtang ina yo ban perbet ba yung anwan hi dalade ban sam yaki kunsnyang ya benda ki beneficiary ya benda ki nong songnong jong kani ka konsumsi demi ala kini on kumbakat no so karena po karena spa yung day spa yung sun spa chening ala kini siya ba yung hadu sun spa wat ki beneficiary bansam kunsnyang impajiyos mo hari ka tanjun tengah keli punya yang lay dan sanspa nda poy biang kisiang nang ay sa sanspa yo kata long mensim jong ni riwang ba jongi ubalong minister jong kami department Kilaban mudul ba kapisa kabawan na central government kabawan ra nakakitijong direct ng tema Delhi kani kapisa basta may ngisnyang kadangkoy katsan crore na ka National Livestock Mission kadang ka program ng kikot ka National Livestock Mission te hari ka program ng tema Delhi kilabata ba day ban sam ikikunsnyang aman kikliwien Kenapa kini kiparlok jeli gresong kinong hendong kibadok kibongdang ni kinong kiwai kilat ban imja dan ban kamay lembaga kini kikurusnya kinyo ban penhe penroy kini kurusnya ban nanta kinsa di kini kisnyang ban kamay pisay lagi. Yang balabu hantay kita sim bat isudu ba kini kikurusnya kikot ki Hampshire. Kamu kini kikurusnya borak na sabar. Bat kini kikurusnya hapo nyo benai ki he kisan bat kilala bandi hayo. Bat uta wewe usniang undala hadin nyo benai unun dunai karpo kejar. Kata kalong kedor dia.
Maka gini ikunsiang, nisu IAA yafi. Nisu IAA yafi, nrai sumari gini ikunsiang, bakin kamay dakpo yafi. Balambag gini ikunsiang tinyo, ban pelit skuli kikon, ban kamay gaji ehi nasen, ada ka papilet bela kumakari kanjungi kabasyuslak, lain na saunay kasyuslak, nunjuyo, yaman uno gaji kamay, kini kikunsiang, kini kilat bakilenti, yang ada jompi papin imja, hakum kini po. Isokmen sisa, barang sarkar, ha jipet jong ibasan borsulai, niya snow kung kani ka scheme kamanuan ha kani ka kanjungi. Bakani kalau ka scheme kamanungkong, ya minister ulang buram, bayi wan sam, ya ini kunsian, bayi legit, ya kani ka sinong jungi, ya ka konstitusi jungi, bayong ang lit nang sa posunram, mga kuwa kan sam hidalari. Ini so ay kulay ta jungi. Kasi isa ng batay sa minister, bayong kinamban buong kiwik scheme. Pahapo kani kan National Livestock Mission, kanangwan sa Arpusan Klur katuka, barhagata, ansadan kajing sam ikiblang, ansadan kajing sam ikisier, bat kunta terter. Hilawan mundur, imagine snow, naga veterinary department baros kata banong badan kum dapat skim neha kecil yang dong ni rumah nilayo i di skim ndak dipakai banuan sini nia semua andawan kita dibilang ro adu sam dari dibilang na ID kisiar adu siswa tuli sieng pekamot kelalong sisa kakabuk siar yani baro kinongret Yapi baro kino tibadok, babinyo ekalat, ban kamay, ban imja yang kakayin na sendopi. Usembut Menteri Rang Ba Jongka Jilla Meghalaya uba Preston Tensong habakren ha ka jingalang Jongka Party National People's Party hamo kerwan ulabu ka jingkar pat na kapita ki pait ba Jongka Southwest Khasil District bakin long ki betray shitom da ka bakin ailat biang yau bat yau CM bakin job ha ka ne ki election araja ar pulai khnang bi ka jingkar khokin sa to ha ka ne ka district Shusho ha ka jingkran jung u ula ong bakum ki nong trei Jongka Party kide ban trei de ka men sim ka bakhoy ha ka ba jai ka batip briu tip blai but om da don kam e ban kan tho briu yenu ru henry bikin ya bej hala ka Jongka nongrim bat dak ba pen kan ma ba kawai na ka nongrim Jongka Party kalong ba ka party ka de ka National Party ha ka ba ki election commission kala aibor but itho hadu ka nong ba Delhi kumbalong ka BJP bat ka Congress Hakani gasngi la yo ru ye jingkren na uba HS dingdo ukertong Jongka Party National People's Party Jongka Maukarwat constituency uba kitbok nongrem President Jongka National People Youth Front uba bajop pengrop spokesperson ka National People's Youth Front but UMDC Jongka Ram Rajarngam ngin yale kat bala ban yada yakahok jong kirit pai hapo northeastern state sungi parokowi kataru de kawai na ki agenda ke bahakmat ya kirit pai ikwa ban yada ha northeast bat kumju ru hakikat tu katni teliki celah badon kini kirit pai hanyong kitu kiba kidon ke ni ong ki tribal don kiba ong ni ong kiba long Kristan hakitu ki celah kiba per kani ka NPP ka yeng ban yada ya kiba kumtika kabamut kari ka parti jonga jongpi telada pikli ya ki wei pak ki parti ki badon hangne ke jela ka jongi ngampit ke ekonong rim jongki ekonong rim na trai tambat syakri la se hapo Southwest lani kala ban lo watang ban ong ha ke jela ko wi na trai ya tati fi ka ta jing ya kat baka NPP ka kwa ban syakri ngkom ya ke jela la jong kabaari ya ke jela jo northeast baro hangne hapo northeast tuni bakabalai ya kaban ai ke jisyakri nam takirit pai hapo kari India baro kawi kata kade ki per Jongka Party NPP bat kini kiwe pat ki parti ki badon ha ke jela ke jumi te persom nong rim mapi kata
nama belai ngakwa kwa batai kani nama pidei lepa kinong yalam halak kijong isnong hakani ka konsensi parok kowe kabangi ong ka mau keruat konsensi ane piami nami ngakwa banong itu ya aware tu ya kot tu ya pensai nama rapor election ke jing pen isu tu bakla kabalai pujai lai puskit kaba ong bakit kere POE bagi kenok diberi wana makadon kata ka high level committee hana bau prestu nukarna la dilut ya kejelah mekalaya hana lebih syania ya dilut saya pi brokot ke nomor keluar ni kini aki palai hujat tengah ngasuong fa ki snow hawat nget ya kita kinia ki basujler kinia ki bomdon nongrim hamnu tengah wa banong epi apa kejelam jong konra sama ibastilin la ai katuka memorandum kawe ketika tay kesidian kabadon cina mahan komenta ka jingwan ya ka jingwan kita ta hake office block dia kan ngidang eksamen nampak nurutan kumluk ngidang eksamen jadi nangta i propose kadon ke sub center nangta ka polis aufus kita ruk de kibadon kam dinyo isi sai jingdon kam maka di area dari Jakarta pun bah kijaka besasya bagi dangdon kamban warna ia ka surga siajan jo upadba hakaduru jo ka sinabi blok hakaduru jo ka polis aufus lebih police station hakaduru jo ka sub center lebih PSC ya ka badio ya ka jing suman ya ki paiba nang sosial hati ki kijaka kita tak kabang ko ban ongbi ngidang ya eksamin bahaya kini kijindon kambaro dendai kabang ong ya pi tam kawe nama kapor ka halukot pelat mentala diu bekendai ka election lapung kan long hajan bakut umanai baar atulai te ka bangamut panong pi tongin ye treshi tom swa tongin ye treshi tom net pat masih kanang ba kini kandidate joni pro arbot video ya ke jingjok ka badan buru bat hadin bangla job hadin mengila tahu ke surga UCM manga bat kini kirang ba ngini wan yuk jat biang hakane ka jaka jopi bat nangta kai ka bangin la ngin pentu ya ka jingkur ku hapo kan ka district jopi paro kowe khnang ba ki paiba nong song snong kin yarun kat dor bat kinong song snong la si hang te hasor shlo la ne hakiwe ki pat ki benda jong ka East Khasils district jomi Kato ngila poy siya bakut jong katup kubor kublay sibun.